Hello guys, welcome back to Flyingbaba's another vlog. mayang sige vlog si kainon. Eise cinema ma yaudore tare. Cinema se kaino tawga aina sum dillen moina cinema am yaudage na. Hoi station yada ex manager da haijaluga mana asem ju yaw na kaino tawai role ama lei na hayapdagi aiji chattore mayam ado ai ngasi vlog se kay ai dan document tawna ba isa yengjana hai tare mayam kamai tawdena yemina hojik se aina sadai role je kay ni police ki role di oidene do kayam sangwa role oidena second manga gira minute manga gira ade khangjadre mayam ren kaino tawga sport no from the yorga update tawjarage adum yemina mayam kamai tawno je sorry mayam kainoge shooting tawomgi video amta nang hodre mayam aina yam thengni yausalo khara miscommunication khara lei gibdagi ko ain khanbana khoido pung 3 adai de namdoi male na admaina paw phangwa aduga pung 3 da topa jaga da namdo oile mai tawdana khara ain khara thengbaga hathu tawbaga camera nambai chance am thawdre mayam ado sumaina yum halakan doi namme sini mayam aigi khangde me kamai haidena yam nongingna thokre dum ai bai taw ado aigi sindo yam sang muju natre ten muju natte hai tare minute ani hum ma ho ong ga sin ani hum ma wari da sin ani gi male aduga atai aduna lora male aina hinanda na sin ani duna loisala je haira dikhang de do loi re ai cinemam cinema ming je Eise Eigira hayo male ado release date ke ga yam ta khang de mayam stay tuned ai soidana update tawjarke yengbala piu khara no piu aina awkward oina acting khara tawbiu mate ma do mayam yeminaji adu hayaga video je loisun jarage ado en khan da video jam telam de male ado mamangi video da keno light lamp unboxing toraga keno final look to ulakte na mina hare do final look to mam ne na final look to habet ulakke ma na season unboxing to was anima up to thalo ba सिजुदे मचा खर मचा अमा अनबॉक्सिंग तौदने सिजना सोम साइड किदा थाले अदुगा सोमगी लेम सिदे ममांगी कइनोदा अनबॉक्सिंग तौबदे यावदबने सिजे दम फजाने सि अनबॉक्सिंग तौबदे यावदे दो सोमगीना सुमाइना ओइना थेले कोइ मथक तहुम सुमाइन थेले अदुगा सुमाइना परिंग अमा थेले अदुगा असि मथक्की खर चाव खर LED की मसागी बल्ब यावजरप लेम तुन सिजना खर चावगे दुन हनुमान गदामान मद अदो असोयबम यावग्रे दे खोइदो वार्म लाइट हाफ कदब दो LED white तोइना दुम हाफ रे असिगिजे असि काय थान असिगिजे सिजे वार्म लाइट हाखदने थालगा यें केमता सिजु अनबॉक्सिंग तौददि यावदवन सिजु फसन सिगा मानावने अमा वाल नाकनगी
ꯍꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯀꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯅꯤꯁ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯃꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ That's it for today guys. See you in my next vlog. Flyingbaba signing off.